selake pasaper apa-apa ring bini mulja ring bini di samping ke mulja nani kebede kakurangan nah panapa kakurangan ring bini muni bele malan nah muni kikira banglo mangloa buruk muroka painga mainga ngocak selake ngocak patu bedejo cocok mak kehe ko mak kecetak ke dia. Wahai pengantin baru, janganlah kau ragu, di malam pertama haruslah bersatu agar mendapatkan sesuatu yang ditunggu, agar mencapai kebahagiaan yang dituju. Benih tergulabu jadi ngaki geluh de bapak ko pak wahai bapak ibu, mohon doa restu pengantin berdua bahagia selalu, semoga mereka cepat punya anak cucu, semoga mereka tiap malam nyelketik mululu. Menteri mertia, amin Allahumma. Sebetan gaula amul jaki. Hadirin wal hadirat, sesame-same amul jaki terang Gusti Allah, seabtina sangat amul jaki. Matora sekecil bui. Ini karena ujian ambon waktu malam. Alhamdulillahi rabbil, alhamdulillah alal imani wal is, alhamdulillah ala kulli halim magana. Boleh yakin makin ni kamaki cek orang to lebar kanton ni kah setuju lah kayak bini yang dari banyak istighfar. Misalnya kah orang banyak istighfar itu ronin ujian. Di samping itu orang ini hujan orang banyak istighfar ika kempang ika banyak dunyana. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Iki pastilah banyak dunyana orang banyak istighfar nikah iba banyak anak andi anak seket kompoi satos. Aduh saleh hakapi matering tuana tak seneng ikobur ingat mangken Pak Behwi sekeluarga beni karo Pak Behwi saya sapura ben Allah maka saya hadir ngiding di luar lebur ngiding di luar tak ngicai tak hadir keng lebur pada semua Rabbi Allah. Alhamdulillah mulja tak mulja dari mulja na Rasulullah umat ring toleber ring bunangkah laki aben bini coba gendengah sokia miskenah pamulja kapibi Gusti Allah. Aduh mun tak geng Rasulullah mak kutu manusana se beudieueun Allah langin ben bumin tak kere pabeuh demi Allah. Jampunlah dialog Allah ben Rasulullah. Laulaka ya Muhammad dalam akhlak tulaflak jadi saking ngetaking karena ben Muhammad engkau tak kira ke baik apa itu. Alhamdulillah untung dari umat kanjeng Nabi berjera tak berjera mulja tak mulja cek gerwa salaman orang Islam pada Islam mah Demi Rasulullah ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghafarallahu dunubahuma. Orang Islam kedua ketemu pas salaman senikan nih contohnya pasir asman sebentar Nur Hasan beri camplong oh tak Nur Hasan ini kebiasaan mengunjung gula keperlengaan keberi nyamplong ini kan nun gila nun jadi protokol biasa ini tak Nur Hasan orang Islam kedua ketemu pas salaman tuh sana orang kedua ketemu anak salaman jadi langsung isapora bi Allah. Amin. Alhamdulillah. Ini kata Nur Hasan karo asalaman loros munapen lampen lain boleh. Iyalah gelu.
iya waktu pun dah kebela tegak ke lupa dekim apa pun tan beni panik ke saya kabar lo orang ada uang kiai apa saya rabai muniun cengking karena pese wallahi taulai kenceran soleh kenceran dera mah mabunga atena orang mukmin ngambri ridha Allah karena Rasulullah ngambri ridha Rasul niat berjuang ngaki agama Allah mada pada bun Allah debun Rasul leni kesai gencer bi Allah mun karena pese tak kira gencer dosa engki keng sepeleng dosa mun ngunceng kiai tak sangui Allahumma salli ala Muhammad duh hingga saya pen kiai husnan gila tahlil afdalu zikri la ilaha illallah teriak bareng la ilaha illallah majalasa qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa nadahum wa nadim minas sama kumu faqad buddilat sayyi'atukum hasanat wa ghafartu lakum jami'a tak tuju situng kaum keng karena zikir ka Gusti Allah kecuali nerima panggilan dari langit kenapa panggilan dari langit kumu jaga ben mulia ben deki mulia mari doa faqad buddilat sayyi'atukum hasanat maka sakapina kacubana ben lae kente ka fokusan ben Allah ben sakapina tusana ben lae sabora kapi bi Allah pon mangken mantan iki jadi mantan nama di dalam jen raja jen tukang sarang ada tebus toh jarang sebarang Pak Gelebuna pas Tat Supardi tukang sarang menigule si kocak Ki Supardi anu Pak Sulhan nyani kedua ibu makai same malah nemu gula karo mato ramantan iki gula gila ngocol hadis an nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaisa minni nikari tang kelakuan dengan Rasulullah tinggi terus aki repot gule nikah kenapa kalau anak gule sapi datu gila karo tak bini kita nemu orang bini doa ki manter nemu orang bini saya salehah saya lebele ini saya ridain Allah ridain Rasul amin Allahumma gula karo matora dekat ada hafid gila senggung ben anak gila ben Lora Muhammad Fabaid ring bini selake teh jabu sakale enggi ring bini isronium sokon selake enggi bu paling kempengas warga ring bini geluh korla bejeng lema wekton apa asapan bulan Ramadan pas kamalon na jaga empat pas ataan kasih lake labeng swarga belu ring bini ngajariah masuk ke swarga di dimafoi telang lang bi malaikat alhamdulillah yang gula mato orang kata hafid khusus umum makin mantan laju termasuk gula ben sambian matora apa napa deti ring lake pasaper ring lake pasap parido penerima sokore nikmat Gusti Allah apa napa pola nah ring bini nikah mulje amin bu amin ring bini kan Rasulullah ke alam dunya mulje mun kita Arabu Rasulullah ke alam dunya ring bini paling enak ring bini paling muda ring bini paling tada argana sampai Sidina Umar bin Khattab jika berah noro tradisi jahiliyah andi anak bini ibendem ki diodi
Allah karim reng bini kita Rabu Rasulullah kalam dunya mun datang kotor datang heta tay tang ke romana ben celake esebeuy malas mun beda macan tompes ting Rabu Rasulullah pas sahabat matur ka Kanjeng Nabi Gusti apa pasere sepantes bekte nabdina salah setara nabdina bekte ka Allah ben kajunan embun pasera boleh Gusti embun pasera boleh ya Rasul embun leh marembu pasera Gusti apaan embu telo kali apa sekalian oh gengge lagi ini kan ngiding pidatu guli jadi dereng robetal gula pidatu robetal sapeningan ini kebangun careng robetal aduh cocok pidatu ni kibat biru munde iya kana mida iya berarti munde iya laki setong bini telo kok ini kan sing arti tak beres bujil si bener derem mah embu sing ngandung embu serembi embu senyusowe apa pun tahu mengandung nengki reng bini kan ngandung tompes tade tu sana sekali amin bu mila gila gula bu tore beli lagi boleh reng bini kan ngandung tompes tade tu sana sekali detih ning Nur Azizah sampean langiding make bade dalem pasekut ngandung Allahumma salli ala Muhammad le gula ngocak gila matur gila selake pasaper apa-apa ring bini mulja le ring bini di samping ka mulja nani ka bede kakurangan nah panapa kakurangan ring bini muni beuleuy malaan nah muni kikiri panglo mangloa buruk murukah painga mainga ngocak selake ngocak patu bede cocok mak kehe ko mak ke cetak ke dia pasobanana sekone cocok ya ko depak cocok mak kehe ko engko ir ke depan ben macedin do Allahumma salli ala Muhammad pasera boy ring bini ini kesenikah bini ini pasera apa rajin ki ai selangker kan bini na badui wow dula selake sekecap sebini telojus bedet ada tapi sebadan potong naga di gula lo karim Allah Rahman deti selake pasap pari panare sokore nikmat Gusti pas pebenyak nyapuran ada kasih bini bagi beda cerita pak bu beda cerita isuman Sayyidina Umar bedeleng laki abini sahabat dan ini ketepak kering bini ceremi bengal pas ngucak selaki aduh mak tepak kering bini de iya jengku abini terus tenteram terus tenang dari masjidin keluar pai peta buka ben Allah oh entar ke Sayyidina Umar boy nyari jalan keluar jalan sokoh ada sepeda lambe terang rang depak ke ajuna tuh lu Sayyidina Umar nikah itu lu Sayyidina Umar nikah rame biar jenter kermang tenang Sayyidina Umar neng abu debu sekali padahal Sayyidina Umar nikah sahabat kedua dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mah nun kelen nun mah mi ring kafir tak takwa cek ring jin ben setan takko malaikat mungkar benakir takko ke Sayyidina Umar waktu na Sayyidina Umar irabu ben malaikat mungkar benakir Sayyidina Ali pada bu Sayyidina Umar lah sete bebengal ke malaikat mungkar benakir pasti rabu man malaikat mungkar benakir de apa yang periksa marab buka isentak ben Sayyidina Umar siapa kakek mundur malaikat munkar wa nakir itu tegur ben Allah
heh malaikat kain tu Gusti mak mundur mereka jadi apa buah tak mundur Gusti apa cak tidak pasti sengkake siapa dan jadi pun Umar oh ada bu Allah mun meriksa Umar ben pasopan nih gua malaikat munkar benakir takut ke Sayyidina Umar tapi munkar ajinah neng tak bu sekali bang ngocak saya tamui loh mak ge saran mun cetang di Iroma oi pas beli tamui itu kan Sayyidina Umar iya cak beli mun perlu kang kok dena jadi ngaki tak David kolom Sayyidina Umar periksaan Sayyidina Umar beda apa ya pengarator Sayyidina Umar matur apa abdina bini terus tebak gering bini jadi bengal Sayyidina Umar pas pengarah matur ke ajunan tinggal badena mak ge saran ke duna ajunan pada bu Sayyidina Umar iyalah kare pas matur setamui deureum meureun geloram muncul itu Sayyidina Umar cong gua Sayyidina Umar engkau ben kakereng lake ring lake setunyar wacong sapa beulah sukses gara-gara binina jadi ada macam ngeloras Sayyidina Umar mun ketemu benereng bini ingat jadi ya oh bu kebaik pangolak na genceureun artinya selake pasaper banyak kiai banyak ulama banyak orang-orang wali karena sabar ke binina geng banyak orang setruk karena binina Allahumma shalli ala Muhammad artinya debun Sayyidina Umar obu kebaik pakolangna genceureun artinya mending toleber reken radio rosak deureum radio rosak mun kene inna jen raja patena tak nemu teh bete dan tidak ada ndorot tede beton radio rosak itu tede beton tak lama TV ring bini ring sebereng ke selake saper tek ben laben ben selake tinggal leso tak lambu TV tinggal leso ambu TV pas masuk ke kamar pas ongke kelencak pas kentang ngerok tak lah nyaman ongke tak hafid Allahumma shalli ala Muhammad tapi tak hafid makin nemu nih kejebahan nyelonong ke sambian palahir ke alam dunia secara odi secara bahkan mati secara abini secara Islam mun bolong ngeben bini ngeurang ulama lah coba tanya mereka ini sambian kiai Samsudin kiai Supardi kiai Ridwan kiai Mahrus kiai Abduh nun gelenun kiai Haji Abdul Hamid bin Isbat punyanyar terus akhir guruna abdina ban guruna ajunan kiai Haji Abdul Hamid bin Isbat punyanyar mun ampolong sareng nyai tapah nung nyolono aleng ki gedeng adus kedu mari adus ki awudu mari awudu ki ngangkui pakaian secara rapi mari rapi ki mundut sajada asalat sunat durakaan mari salat sunat durakaan ki ngalak Quran ngatamaki gelu aduh tak melo nega lain bereng umpen mun neng kanto tak melo mun jane ngumpen pas ke kedua aduh kiai gua mun sekali itu tele mate kiai gua toh orang kiai mun abri ilmu jarak berak mang demang beuy beda tak David Allah lah karena ada bu jelas gamblang benterangi Quran la yukallifullahu nafsan illa wus Allah Ta'ala tak memberi kebahagiaan kecuali sekebuson bahagiaan di rumah ngalak wudu lekanan tak hafid mari ngalak wudu masuk kamar depak kamar nguluk salam si biasa pada assalamualaikum warahmatullah pada langsung ke bini salam pada assalamualaikum ya beberahmah mari nguluk salam magi kapuru de rumah tak hafid sengak ni ke Islam secara Islam ini anjuran dari Rasulullah
maki kapuru ada mamundu ana baca de pande tak hafid. Bismillah. Allahumma jannibna wa jannibi syaitan ala ma razaqtana. Innaka ala kulli syai'in qadir. Barakallahu li kulli wahidin minna. Mari macani kata hafid je ni tolian. Maki bede bom letu ibu di Roma. Seleng papier labak. Alhamdulillah. Kalau kawan sopan ngane kata hafid setan me kudu ngampung semak itu katonun ben Allah semak malaikat cereng mun malaikat mungkin ulat tenaga orang ngani kata tero ada remah ceguni beri akal ben Allah tak beri nafsu paling bakro ada bu malaikat apa kalau hafid madu buldu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoroses Allah semateti bagaja semoroses semateti lemanggana lah mun kelakuan sopan yang nikah tahu sa keputaran ke punya nyar kita betah ke penyepen ke pun baru kiai-kiai selain tahu sa potran yang toleber mun laulen sopan alhamdulillah sopan tak sopan datang mulai kalau berempat gelak ngaji sampai makin berempat jam tak kulian arapa oleh nasopan pemunduk ke pesantren mun tak tele alim tak mulai pesokola ke madrasah mun tak tele keluaran tak keluaran ka Allah bagus ka Rasul ka agama ka ring tua ka guru ka tretan kata tangke bagus apa olen bagus olen sopan dan ini datang ke jompo tak dapat abolong aben binin teh temu judul aben datang dari mandiman sokon ngepuk kagak sampai bajikaran debak kamper ketemu ben binin ini teret salah ke kamar debak ke kamar wala bismillah wala derem lepas di salah lah tak belik mun segelakan malaikat senyanting setan siontur mun enggak gini kah malaikat siontur setan sengampong semroses Allah bae pedeti ben Allah bener beanan pah putih lembun ada potong naga sarkajero tol hei pemuntuk kebun baru sengater kita mulai seyater le mulai kada beda tada beda tada sekolah kakek persira ke Kamil enggi ke Bahrul Ulum mangkin sekolah ben manggata tukar depan mulun saya ketukar songko ben sarung ini mas songko pak ini ya cong tang sarung di pak ini ada pak tele sari beda meja tade tak betapan pas songko depan ben sarung pancap manggis pas begi ya cong lakat mangkat lah repot ro jele nomoran anak 7 tahun sekangan neku pulpen ben buku sekacir mulur sempetan mulai mangkat sampai ke tanina pantrasa polor sampai polorna serempet naraja men kate seraja polor debaka tanina madrasah yolog ben ustaz masuk berkak gede gondek ongke debak gede gondek pasong ko ni tambu angin aleng-leng ko yereng di depan si yang kui tore gula tanya gereng tole berpacucur penyaring jawab nenghi napa bupan si tak depor napa anan si kurang ajar sambian si ngocak benih gula le Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad gelak sampai senggung ben Ram Muhammad favorit iki derme ko mun serbini nyasa napa ko begencerna pokoknya apa pasul mun serbini nyasa angku ya selake seru je beri selake orang apa
bejabi dah tu dinare tu ni mole boy bagane kita bagane lauku kita terus lagi ya gencerna pada bener orang mate ngun gulen tani jompo dia kan rebun rapa pait gila kasa begina laki kapi asa-asa laki ngancubi anak laki ini atana laki abulence alandu king tole berguna banyak sekun ngane la ereng bini alandu